iyilatma, sal Suragan'ın beri. Şu gelinlerdi hiç oylanboydu da. Alo. Taku. Kandaysыңар? Жақсы mı? Bala çaka tınç mı jatasыңар mı? Tigi çalının aylığı götürülüp dağıttın bile. Ya, götürülmeye meyli hemen. Bolat da. Taku, en başkısı üy bölöde ıntımak boş gerek. Uruşpaş gerek, talaşpaş gerek. Uruşup talaşa turgan binenger var. Biri-birine жылуу söz айтыш керек. Ошондо жакшы жашоо болот. Таттуу жашоону сүргөндү билбейсиңер да. Жездеңби? Жездең кап-кара жерге кирсин. Жүрөт да желмек устай бол. Карыганда көзүмө чөп салып атат көлүңдү көрөй. Көп салып атат эмес, чөп салып атат. Ооба. Ана мине дейин. Жүрөт, жашымда эле ажырашып кетсем болмок экен. Оңолот, карыган сайын оңолот деп жүрмө, кайра жоголду өлүңдү көрөй. Мейли, Таку, кел атат тиерде, желмек устай бол. Майли. Gel. Kargança oңолбогон аяғы суюк чолок. Söz бар. Көп басқан бұт боқ басат дейт. Құдай танам ошон үчүн сени чолок кылганда. Жашыңдагы жаш болдуң. Эми карыганда өлөрдө бир эл журтка шермендей болуп жөнөлсөң боло я. Кудай албагыр. Ким шерменде кылган атат я Кудай албагыр. Ошо сен шерменде кылып атпайсыңбы ар баланы тантый берип, кишинин оюна келбегендердин баарына. Ой, мен минени тантып атам я. 2 сааттан бери каякта жүрөсүң я. Жүрдүң да айнаканыңа бардыңбы, же чайнаканыңа бардыңбы, мен каяктан билейин я. Уй айдап жүрөм Кудай албагыр, уй. Өткенде депутаттардың бирөөсү малга налог салабыз дегенден бирөө жарым көрүп калбаса экен деп үңкүргө жеткизип келдим. Ушу турган үңкүргө менен 2 саат жоголдум я. 2 саат жоголдум. Анан мына куураган бутка канча саат кетиш керек эле я. Ансыз эле ушинтип айтаарымды билип, бутумдун ооруганына карабай жүгүрүп келдим Кудай албагыр. Турат. Бирдеке деселе демеле шерменде кылып дей берет экен. Шерменде кылбайм, менде доказательствосы менен бар. Эмнени доказать этесиң? Карап отурам. Эмнени карап отурасың? Көрсөт, чайлан. Кудай албагыр, карачы. Муногул кайсыл аялдын сүрөтү я? Карачы. Кайсы аялдын сүрөтү? Кудай албагыр десе. Ал аял сен. Ачкинди жакшылап тазалап карабайсыңбы Кудай албагыр? Жетчү. Бул башында жоолугу бар келин экен, карасаң. Кудай албагыр, бул сенин 25 жаштагы эжеңдин тоюнда. Балаң Нурсултан Туратко жаныңда. Сортожан, өз сүрөтүңдү өзүң тааныбай эмне болуп атасың Кудай албагыр? Мөлтүрөгөн бир жакшынакай келин эле өлүңдү көрөй. Адам таанылгыс кылып өзгөрттү болу. Ушу келинди мен десе азыр ким ишенет я? Ким ишенет? Бул сенин 25 жаштагы сүрөтүң Кудай албагыр. Азыр 70ке чыгып атасың, айырмасы болобу? Жөнтүрчүсү 35 жылда эле ушинтип калмак белем мен. Вообще-то туура. Сен жакшы карабаганың үчүн, сен жакшы бакпагандыгың үчүн ушундай болуп атырам. Сен менен иштеген артисттердин аялдарын карачы. Кандай алса мөлтүрөгөн бойдон, ошол эле бойдон. Ошол эле бойдон жүргөн аялдар
Alar Kanbek menen Irsbek'tin birinci, ikincisi mes Kuday Albağır. Men de sen aytkanday bolup жүрgönүndө menikiler dagı oşol boyunca жүрүшмөк. Karaç emi tegelgeni Kanbek bolgon turmayıp bunun ya. Tegelgeni. Kuday Albağır. Oşolday bolup жүрүшмөk menikiler dagı. Kıyratasın. Bunu kalardıkından da köp dölüm tüküreyim. İyi güygüzdün go. Oy güygüzdün go. Elim. Kayran kana saka kor bolgon jaştığı bey. Dağı 2 yıl armiyaya geçse ölüm tüküreyim. Bunu gütüp 2 yıl uyda oturgan mı istesem güyüp kete. Hey dura! Men armiyaga vargan emesmin. Kuday Albağır. Men 2 yıl kayakta жүрдüm anan. Men kayakta жүрgönüne kayaktan bileyim. Este kimdi kütüp жүрdün 2 yıl? Estedi. Jene oturçun. 2 saat seni görmeye kalsam unutup kalam anan. Oşolordun bağrını estep. İyi bağrını devetim edim. Tattıratmaç adamdı. Armiyaga ketmesen de oku poku da жүрgöndürsün de jelmek ustayon. Ana men jön ele uyda 2 yıl boyu ele jatıp kütüp jatıverip memne jindimim biz sana. Hey men senin menen okuunu bütüp gelip anan tanıştım Kuday Albağır. Ömür boyu meni har kanday kılıp güne ölüp gelesin. Özün mine kılıp жүрgönüngdü bir Kuday'ın özü bilir. Vay. Karıganda bilip kalgan tura. Seni Kuday'dan albaydı. Ey sana bir deke sorayın da. Sen uşu men uktap kalsam ele bul bilbeyt, bul görbeyt de oylayt okşoysun ha. Mineni bilip kaldım. Mineni Mineni görüp kaldım diye aytçı Kuday Albağır. Aytam ele, aytmaganda senden korkup kalmak bilem Mına tünü giyinip alıp kayaka çıkıp ketip atasın ya. Ayna kanıga varıp atasın mı, cayna kanıga varıp atasın mı ya? Tuvaletke varıp gelip atam Kuday Albağır tuvaletke. Bir tünde 2 yolu mu ya? G'de 3 yolu çıkış katuru gelip atat. İşenbesen sen de giyinip alıp arkaman var. Karap durasın ne kılıp atkanımdı. Karaçına kaldı. Yemi ömür boyu gütüp jatkan maskelgensip karganda bunu karap artından karap duruşum gereken. Karaçına kaldı. Güygüzdün go seni. Ey güygüzdün go. Ey sen güygüzü atasın bu cemen güygüzü atan bu ya. Koy. Güydürvey dele koy. Süydürvey dele koy. Men getem müt. Ey Allah'ım. Sen 50 yıldan beri getem dep jürösün getmeysin Kuday Albağır. Şınıvek'in gelinde olup atenem türü olmasa kayaka geteyin ya. Atenen geçe hele cüzge çıkıverdik o Kuday Albağır. Özün jetmişke çıkıp atasın. Geçeverdik Atenen. Bir de getesini. Cihetim dikime ciheti öyle. Vasçüre de lüktü garayın. Sen getkenden göre men getem. Getem. Sen getken emezsin. Erkek kişi bir söylet. Buna men getem. Getem. Ayna kanına varasın mı, çayna kanına varasın mı bağa bari. Kıpınday oylanıp koysam. Buna ölüp geteyin. Buna gerek bozorçu buna. Dünyanın barını alıp git. O zaldı ayna kanının üyüne girgizip ver. Kukunyanı cayna kanına girgizip ver. O şöyle ökömden baktılığı bol. Kuday Albağır. Arnamuslu erkek ayaldan dünyaya talaşmayın. O şonun bağırsağı kutlu olsun. Oy getever. Ben kokolo öyle başımdan çıkıp Getever. Ey mınday da oylanıp koy. Ben de öyle mi? Sen de baktılığı tapkanın mı? Mayri ve karacık. Ben de ayal tappaysın bari. Şolo konum. Alo Taku. Biz acıraştık. Aldaştık emez, acıraştık. Bilmem. Ayna kanına var avı, cayna kanına var avı, maga bari bir Buna ömür boyu uşunu oğulot deyip жүрüp ben uşulu akvalga geldim. Ölüp ketsin. Hem kayakka varsa o şayakka varsın. Ayna kanına var avı, cayna kanına. Men işim mi ne? Eme Taku.
Тиги кашатка түшүп карачы, тиги Кудай албагарды каягына кетип атат экен. Иә. Кандай? Силердикине бардыбы? Ой, айерде эмне кылып отурат ал? Берчи трубканы. Кудай, аякта мине отурасың, келбейсиң, келип дарыңды ичпейсиңби? Саатың өтүп кетип атат. Бир жерге давлениең көтөрүлүп өлүп калсаң міне болот, Тез кел, Кудай албак. Жүрө берет экен. Бол, мен дарыңды даярдайын. Мына, ич. Ушунун баарынбы? Баарым болуп немне? Ойман чыгарып алып келип атам, Доктурдун эле жазып берген дарысы. Бул түшкүнгө эле кечкиң турат биякта бир коробка болуп. Сага міне жаман айтып атат дейсиңби? Кудай албагыр. Сахарың түшүп давлениең көтөрүлүп кетпесин деген эле ойду айтып атам мен. Шының айтшы. Айнаканыңа бардыңбы? Жайнаканыңа бардыңбы? Келиңиздер эми. Биздин Карашора деген кандай сонун жайлообуз бар, ошол жака бир алып келелер. Карашора кенен жайлоо, кесалууга барганга, достор менен көңүл ачып, оюн күлкү салганга, достор менен көңүл ачып, оюн күлкү салганга. Тооларды жылжып агып, күн нурунда нурланга, аны шаңды шыңдырашып, музыкадай улуулар. Аны шаңды шыңдырашып, музыкадай улуулар. Карашора кол жайлоо, ала салкын араша. Кел курбулар бул жайлоого, кесалууга кааласа. Кел курбулар бул жайлоого, кесалууга кааласа. Карашора жашы жайлоо, шидеп чөптү жаныңга. Чабандар бар кой көлдөтүп, элин ортен тагынган. Чабандар бар кой көлдөтүп, элин ортен тагынган. Чабандар бар кой көлдөтүп, элин ортен тагынган. Чабандар бар кой көлдөтүп, элин ортен тагынган.
Rahmat, çok rahmat. Şu kara şöröde koy bağıp durgan çavan kızlarga arnayыбыз. Kettik. To'liq kızlarga. Ağustan Açakta azamatlar kalıp yatar Sana çökecek büt kalanın Samattın dalaylardı ağustan Hey koluk kız Oy koluk kız Senin elesine top jigitler aşıktır Hayratın kadehinde çıtır olundu Macarı aydın yakıp çünkü doğdu Öttürüp getirdi bozulanlar Özünü yakınlaşıp Hey koluk kız Oy koluk kız Koy koy senin elesine top jigitler aşıktır Çabandık kesitsin batırdığını Çabandık kılak verdi batırdığını Koşulsa savaşardı dayareli Koyçu olup verdi Hey koluk kız Oy koluk kız Oy oy senin elesine top jigitler aşıktır Hey koluk kız Oy koluk kız Oy oy senin elesine top jigitler aşıktır Toy oy senin elesine top jigitler aşıktır